wampi o mothemotle ngwaneso moreneng khotso dumela hle ke koparetsa maile wena ho seng hona ruri mo wampiletsante hakolebwe monna Paul Keya dinena ya hao ke ne ke nka ke lahlela phapusing e kgolo mo ho kopaneng teng ka jeno jalo ka o bolokwa ngwanana moradi wa rona o lerato hakole bohle wena Abdi ke o leboha le wena KG lendoza mo le wena Polo ha o kene nanong la makgulong a matala ntate Letsie Khotso Disebo ke o shebile moeketsi le wena Tankiso mo fihli Thabati sejabale dinana o lena ke le leholo haholo bekeng e shwileng re ile ra nka leeto le Tweba bekeng e shwileng re ile ra nka leeto le Mmutlanyana bekeng e shwileng ra nka leeto le Katse leeto le matla leo le kajeno ke ntseng ke fumana mehala ya leeto lena Momamedi kajeno hona le motse ke tlo fapa le hape ya motse o mong lebitso la motse ona ho wena hore na o le qala kae lebitso la motse ona ke kwana o kwa holle ha o rata o ka nna wa re kwa holla kwa lahle ke lebitso la motse ona pale ena ke enngwe ya pale tse matla tseo re lokelang ho fa tsona ka rananeo la makgulong a matala metsotso le shumele metsoro bonle sekoto ka morao hora ya borobonga re o fa paliena ka kgwedi ya batjha kgwedi ene kalang ka jeno ke kgwedi ya batjha ke kgwedi ya batjha ke kgwedi e qoqang le motjha e mong le mong kare ho Afrika Borwa dumela motjha dumela motjha dumela hle motjha wena ya ratwang ke lehodimo wena ya ratwang hodimo marunga dumela motjha e motle dumela motjha ya ithatang dumela motjha ya itlhomphang dumela wena motjha ya tsebang morena Khotso o shebella sehlopha sa hae sa thatohatsi sa bolo ya maoto ha a sheba le jwalo ka motho ya bolokang tjhe ho hang empa kgesho le leng ha sehlopha sa hae se kora tjhelete e kengwa ka accountong ya hae ya ho boloka ka savings coach ya Absa
e le hore Thabo o entseng hore a boloke. Ao, ho bonolo haholo. Ya ho app ya ho banka ya Absa. E thehela moralo, theha auto saver, o ipehele tekanyetso ya tjhelete. Ebe E tshwanele fela le Thabo o leke tsela e bileng e le monate ya ho boloka. Your story matters. Absa ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le molaong le wa mokitlana ya ngwadisitsweng. Ho na le dipehelo. Hako balle papatso kiena. Mona seboswaswi. Bakeng sana kwa itseng fela, o ka boloka ho fihla ho 100 rand dibakeng kaofela tsa bana ha a commence. Fumana theolelo ya 50 rand dibakeng tsa bana ba kgwedi tse tharo ho ya ho tse 36. Theolelo ya 70 rand dibakeng tsa bana ba lemo tse 2 ho ya ho tse 9. Theolelo ya 80 rand dibakeng tsa bana ba lemo tse 7 ho ya ho tse 15. Theolelo ya 100 rand ho di-cube jackets tsa style. Ke o tloha ka di 29 tsa May ho fihla ka di 11 tsa June. O ske wa fetwa mona ke a commence ikele a commence fela. Ho na le melawana ebile ho na le dipehelo. Ho di mahloho metsotso ke 20 le motso o le monga ka morao hora ya borobonga makgulong a matala ho Lesedi FM. Dilemo ke tse 65. Mme seho se santse se lla. Lesedi FM le tshwara dilemo tse 65 kgweding ena. Ka mehuo, makgabane le mekgabiso ya puo ya Sesotho. Ke Molelwa. Metsotso e 22 ka morao hora ya borobonga. Ha o le mmileng hona jwale nka leeto ke a o kopa tsamaya hantle. Hlomphe le melao ya tsela. O tso fihla moo o yang teng o bolokehile. Mma wa o hloka, ntata wa o hloka. Lapa la hao le a o hloka. Bana ba hao ba o hloka. Moratuwa wa hao wa o hloka. Tsamaya hantle. Koloi ya sethakao. Koloi a se malomao. Koloi ya senkgonao. Ha e o tsebe, mme ike ya o tseba le kgale. Le ha wena o ka e tseba, wa e reneketsa yona ha e o tsebe le o tsebe, ebile ha e batle le o tseba. Hlomphe. E hlomphe. Hlompha le melao ya tsela. Hobane o kganna ntho e sa o tsebeng. E kekeng ya o tseba, e kekeng ya o reneketsa. E sa tsebeng lore o mang, ngwana mang, o tswa kae. O a e kganna. E hlomphe. Hobane ha e o tsebe. Ebile ha e batle. Ha e batle le o tseba koloi. Re metsotsong e 24 ka morao hora ya borobonga makgulong a matala. Ha Lesedi le keteka le motse 65 makgulong e keteka dilemo tse 40. Kgotso momamedi e motle. Palesa Morobe, le wena Linel, le wena Jack, le Fanny, Tabati ke a le bona, Limpopo mo, Bakwena Dimu ke a o bona Nani, Albertina wa Mopedi,
Mzambi Mbele, Chakela, Malizo, Molwena Gold, Mbuse, Ntswaki, Mofihli, Dumela Osinghuna, Nelson, Kiki, Daniel, Mabote Bokanga, Molwena Tandikeya, Dumelo Khotso, Loena Wadi Haba Blendi, ke makhulong ana. Tsatsi le leng mantsibuya ha nako ne ya ho reng ya bosupa monne mong o bua le nna o re hona le palenyana eo ke batlang ho fa yona. Ya motse o neng o bitswa Kwala o Kwaholle. A re mpa ko fa monyetla wa hore motho ona o ka o bitsa ka moo o ratang ka teng. O ka nna wa re ke Kwaholla o kwale. Me motse ona ke motse o motle. Ke motse o motle o dipalesa. Ke motse o motle o na le melapo le melatswana. Ke motse o motle o fate dintle. Motseng ona ho ile ha tswalwa ngwanana ya neng a tsejwa ke lelapa la ha. Ngwanana ona o ile a hola e le ngwana ya sebetsang ka matla, e le ngwana ya ithatang, e le ngwanana ya tsebang taba tsa hae, e le ngwanana ya ratang bokamoso, a rata bophelo. O na hlaile ka lemo se hlokolotsi haholo motseng ona. Ka lemo se tsebahalang, lemo se ileng sa tsejwa ke metswalle le dira. Lemo se ileng sa tsejwa sa ba sa ketekwa ke dira le metswalle. O na le motle, o na le motle. Seemo sa hae e ne le seemo se setle ka tsela e mmakatsang. Maramana hae la dinonyana di ne di feta di mmona, di ne di bina di re seemo sa hao le botle ba hao ke bo makatsang. Ho tsejwalo ngwanenwa a sebetsa ka thata, a sebetsa ka thata, a rata bophelo, rata bophelo.
bophelong ba hae. Motse ona kaofela o ne o sa mo tsebe. Mmae o na mo tseba, le ba lelapa ba ne ba mo tseba, le metswalle mona le mane e ne e mo tseba. E ne e tseba hore o tswalletswe motseng o bitswang Kwala, o kwaholla o bo kwale ho ya ka moo wena o ratang o bitsa motse ona ka teng. Hana tshwere mosebetsi o na o tshwara ka bokgabane bona bo makatsang hobane o na rata ntho a etsang. O ne a rata ntho a etsang ebile ha rata o a rata a ha o thetse, ha rata o a rata. Wa etsala hore ha hola a tlameha ho tloha hae lapeng a ilo tshwara motseng o mong e le motse moholo wa Kwala, o kwaholla o kwale. Me motse moholo wana o ne o bitswa Pitseng. Ba bang ba ne ba re mono ke ha bo Pitsa, ba bang ba ne ba re mo ke Pitse ho ya le wena ka moo o ka o bitsang ka teng. Ai ngwaneno a fihla motseng ona o bitswang Pitseng kapa o ka re Pitsa. O ke a le tshaba leeto. A fihla mono a etsa mosebetsi wa yo motle, mosebetsi o bohehang. O tswetswe ka lemo se hlokolotsi haholo, selemo se tsejwang le ke dira, selemo se tsejwang le ke bao e seng dira. Ngwanenwa wena mommamedi e motle ha le mosebetsing wa etsala hore ka le leng la matsatsi ha ntsang ka maeto ha ya fapaneng ha kopana le Satane, empa Satane o na ikentse lengeloi hobane Satane o tseba ho iphetola. Ha kopana le Satane, empa Satane o na ikentse lengeloi. A buisana le Satane enwa ya ikentseng lengeloi. Ba utlwana leetong lena la hae yena o na sa tsebe hore lengeloi lena le pela hae, ngeloi lena ke Satane hobane Satane o tseba ho ikgakanya. Wa etsala hore ka tsatsi le le ngwanenwa wa mane motseng wa Kwala o kwaholle ha sa le mona motseng wana o re o bitsang Pitsa. Satane e ikentseng lengeloi e montle, tsamaye le yena
mengwaneno a etsa dintho tsohle tseo nang a tlamehile o di etsa a hlopha ntho ye nngwe le nngwe ya leeto a hlopha ntho ye nngwe le nngwe yeo motho a ihlophisang ha nka leeto a hlophisa nako hlophisa metsotso a ba itlhopha le yena a itlhophisa hantle itukisa hantle a re ke loke hobane ke rata ho ba motle ke rata ho boheha ke rata ho tshwaneleha ke rata hore motho a mpone a nthate hobane le nna ke a ithata a fihla ngeloi Satane a monka tsamaya le yena metsotso ke ena ke 20 ho leba horeng ya 10 ke lokela ho balla papatso re ke tle ko balle papatso ke ena papatso ko tshwaretseng yona momamedi ere o batla le haela ditoro tsa hao Princeton e Akata Estate yeo fa sebaka sa bodulo bo sireletsileng hantle hore wena le ba lelapa la hao le phela monate polokehong e matla moo ho na le taolo ya ho kena taolo ya ho tswa moo na leng heke e maemong a hodimo terata ya motlakase CCTV le yona iteng le ditshebeletso tsa bohlokwa tsa setjhaba le bala la dipapadi moo bana ba bapallang teng bala la boikwetliso ka ntle ka mane mona he ke bua ka Akata Estate o na le kgetho mona o ka etsang ya hore na o batla ntlo ya phapusitse pedi na o batla ya phapusitse tharo o batla ya phapusitse 4 mona o ya ikgethela ke mona o ya kgetha ke maikgethela mona wa ikgethelwa wa botle phapusina tsa ho robala ibile ona le dirapa tse ikemetseng wa tswa re matlo mo wa qala ka bokae 967,000 muske wa tsowa iska utsotsa 1,800,000 ai 1,800,000 ha iska utsotsa se o lokela mo setsa wena ke sena wena letsa fela o bue le bona qoqe le bona o botse dipotso nomoro ke 072 865 0449 letsa momamedi letsa ba letsetse nomoro ke a ipheta 072 865 0449 ke o nomoro 072 865 0449 kapa o ka etela ho marangrang a bona lenovaconstruction.co.za lenovaconstruction.co.za nomoro ya mohala ke a ipheta ba letsetsa o ska ba le letswalo ha utlwa re bitsa bo 1.8 million rand letsa 072 865 0449 oh Morena ngwana itlhopha itukisa ngwanelwa yaba Satane ngenloi wa molata ha ba le leetong le wananga ho potso re ke leeto la lerato la fetwa
leeto la meokgo la fetoa leeto la dikgapa. Sataning en loi a mmolaya. Lebitso la ngwana enwa ra qala ho le tseba. Lefatshe la qala ho tseba lebitso la ngwana. Ya neng a sa tlameha ho shwella matsohong a Sataning eloi. Lebitso la ngwana la tsejwa ke lefatshe, la tsejwa ke mang le mang a bua ka lona lebitso lena. O Lerato, o Lerato, o Lerato. A tsebahala o Lerato. Mona ke kgweding ya motjha, ke kgweding ya batjha. A tsebahala o Lerato. Me ha tsebahala a khona hore ho tsebahaleng hona ha hae makunutu a tswa makunutu ho ba aparang uniform e blue ye mmala wa lehodimo hore Sataning eloi ya ile nga tsamaya le ngwana enwa ka koloi ena ne rile ra ba tshwara ra ba ra tshwara le koloi ena. Empa koloi mmoho le baneng ba ikganna ba fumana monyetla hore bona ba tswe. Nyewe ya bona ya tjhetjhiswa ha re bua ka puo ya molao ba fumana bail. Ha ba ntse ba le moo hape ka yona koloi eo ba ileng ba e lata ya khutla hape koloi eo e ileng ya ntshuwa ka molao hobane molao ona o no robetse. Jesus, yona koloi ena e ileng ya ntshuwa ka molao ha tswa molao o reng ha ikhutlele ho bona bashimane bana koloi ya khutlela ho bona bashimane koloi. Yona koloi eo neng e kwaletswe ke yona ka jeno ho lwang ka yona, ke yona eo ho lwang ka hore koloi ena re ne re kwaletse. Bona wena o Lerato jwalo ka ho bolokwa ka jeno o senior council ya maponisa. Wena o Lerato jwalo ka ho bolokwa ka jeno o fetwile agente ya maponisa. Ka jeno mapolisa are re ne re ba tshwere, re ne re ba kwaletse, re ne re kwaletse le koloi ya bona. Empa hona le mo molao o ile wa robala teng a tsho ha ba kuke a re molao o robetse. Robala ka khotso senior council, robala ka khotso senior council, robala ka khotso senior council, robala ka khotso senior council. Phumula ngwanana. Ha wa hlokahala le fela ngwanaka hobane ka jeno maponesa a tseba ho ema ka sebete a re ne re ba kwalletse, re ne re kwalletse koloi ena
empa molao o ile wa robala ka jeno maponesa a gona o risa ho Habakuke a re tsamang lilo iponela tsamang lilo bala Habakuke re ne re ba kwalletse koloi re ne re inkile ba ile ba gutlela morao ba elata koloi ena ba ile ba fumana beili 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 ke le ka utlwa mme wa lepolesa e mosehlana ya buelang maponesa a le mane Pretoria ha bua a re itsa re sheba direkoto tsa rona ha re sheba rekoto tsa rona ra fumana re koloi ena re ne re inkile Jesus ra fumana hore re ne re inkile mme ke mona ka jeno morena Jesu bua le nna ke kgona ho bua hantle ke nka mabenkele City lesi tla lwanela ho hapa ha TUT le yona e tumela hore e tla itsamaela ka tlholo pheletso ya papadi ena yona ke Hollywood Bet Super League shebella papadi e kgahlano ya bolo ya basadi Mzansi ha City lesi e tla benkana le TUT Ladies ka Sontaha sa 2 Phupjane ho tloha 2:30 motshehare ho SABC Plus le SABC 1 ho ikisetswa ke SABC Sport. Di funeral plans tsa clientele di fana ka serito ya huile o wena le ballapa la hao di lefa tšhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery transport le pulo ya lejwe ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno SMS lesedi ho 34774 Clientele Life ke moahi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng molao no kgalehile ngwanaka molao no robetsa se nna ke Bibele ke Habakuke molao no gona o kgalehile molao no le ka hara dijubei o futhumetse o robetse molao ho no o robetse ka jeno o lerato o fetohile senior council ke se kutlule le menyenyetsi ya reng melao ya beili tlameile o tshintshwa e be ka close ka etswa mono e ka bitswa o lerato close ebe ka molao no ba jwalo ka ba re beili di tla tshintshwa jwale ka ha batho ba entse ketso tse ka reng tsena ebe ka molao no wena senior council o ka bitswa o lerato clause kapa o ka bitswa o lerato act go ya ka mo o ka bitswang ka teng a ke agente nna kempa ke di teachere fitisang lentswe le tswang le hodimong molao no robetse molao no kgalehile bona wena o lerato ka jeno o tlo tsosa molao ona ha wa robala fela a sore ha o le ka jeno o ya bitleng la ha o nomorong ya o qetela sheba ke ro tsebe hore ka jeno o tlo tsosa molao ka jeno o tlo phaphamisa molao ka jeno o tlo raha molao o phaphame bothata bo bong jwalo kana le motseng ona o bitswa pizza ko bani pizza ya mo e phewa ke batho ba bangata matso a mangata e kopanetse pizza ena ha e kgone ho butswa ha e sa butswi pizza ena e etsa hore molao o robale la class robale la class wa robala molao wa robala wa khaleha molao ya re ha o khalehile molao ka yona koloi eo bona ba bilaelwa ba banka ba neng ba ikentse manyeloya ha ba fihla ba neng ba batho ya ba ngwana motho kena
re a mo boloka kajeno. Ngwana ka no wentse dintho kaofela tse nepahetseng ha wa ka wa tseba hore lefatshe lena ngwanaka le na le dihira ha wa ka wa tseba sera sa hawa ho ja no tsebile hore ke sera sa hawa e ka be o sa ka wa fihla le o fihla mo le mo se o tswetsweng ka sona ke selemo se ileng sa e ba le dira mme ke kgwedi ya batjha ena ke mang batjha ho etsala eng ka lona ha motjha tlameha o nahana ho batla mosebetsi ha tlameha o nahana hore abe innovative abe creative ka hore a ipatlele mosebetsi yena ntho a nahanang ke tla pota lefatshe lena la mane kwa holla o kwale ke tla be ke fihle pitseng mo phehang batho ba bangata mo pitsa isa tsebeng hore ya butswa kapa ha e butswe ha ke fihla mo ke tla iketsa ngelo isatane mme ke etse ntho tseo ke di etsang ha motho a tlamile hore a nahane motjha o nahanang wena hona jwalo re kgone ho phela o nahanang hona jwalo re kgone ho iphedisa o nahanang hona jwalo re kgone ho bona bokamoso ba hao bo le botle o lerato ngwanaka o lerato ngwanaka o lerato ngwanaka o senior council tseba hore ka jeno o buelletse maponesa o utlwa maponesa a bua ka sebete fela hona jwale ba rona re a tshwara re a kwalla ho tloha mono ha re kwalletse re phamisa matsoho lerato makaditse batho ba bangata bane ba South empa ka jeno o tsejwa le diphatjising tsa parlamente o tsejwa le diphatjising tsa parlamente o tsejwa le diphatjising tsa kabinete ka jeno o tsejwa le ke matona o tsejwa le ke matona ka jeno ho lla le motho ya neng a sa tsebe hore o tswalletse motseng wa mane kwala o kwa holle hore wena o ile wa fella mane pitseng etsa ka jeno e tshelwa senuko se itseng ho sane e tshelwa se itseng ha e tshelwa dinuko tsena tse mefuta molao wona wa robala molao wa kena be training e bitswang Lala class wa kena ka mane ka Lala class molao wa robala ha ba kuke a tsoa le mabitleng a kena mane kwaqwa ha ba kupe a kena Castle ha ba kuke a kena ha Mofokeng a kena le lapeng la Maine ha ba kuke a ra fihla ho Maine a phaphamisa Maine ha rampa bosiu Maine a phaphama Maine a tsoa rampa bosiu Maine a hlobaela ha ba kuke a re Maine ha ba kuke ke mametse wena le thuso Maine re thuso hayo mona o hole ha ba kuke ha ke utlwi a re wena le thuso ha le keke la bolella lefatshe hore molao o robetse ha le keke la bolella lefatshe lena hore pitsa ya teng ho bima o re butswe hobane phewa ke matso a mangata e tshelwa dinoko ke batho ba bangata pitsa yena ho I know butswa empa taba ka mathata a tsho ha ba kuke Maine a phaphama ha ba lahle bana ba batjha ke bua kgweding e ntjha bana ba banana ba lahleha masea a nyamela maobanyana mona o so thotswe setupo sa ngwana wa le motse pedi e ho thwe mmailo mo rekisa ka 70,000 maobanyana mona maponisa ka Mpumalanga a ile a tshwara monna ya nenga a le ka paparoleng bathunga
monna yona ileng a thunya mme a thunya le ntate a nka ngwana wa 6 years le ngwana ba monyana a ba beya tseleng hore ba ilo kopa lift ka nako eno a thuntse batswadi molao o robetse man. Ka jeno le ba paroleng ha ba le paroleng o tla utlwa o thwe motho o bolaile motho a ntse a le paroleng o na katwa ke mang a tlameileng ho mo checka ha le paroleng ke mang a tlameileng ho mo monitora ha le paroleng ke mang a tlameileng ho modisa hore o etsa eng ke mang molao o robetse fast asleep regte and slap man. Date maine nna ke a tswa ka phaposing ya kgaso gobane o ile wa etelwa ke Habakuke e re ke kopane le maine dumela Mofokeng Ntate Motau dumela Mofokeng man yo dumela monna hle nane o lena linkile mothinya o mong dumela monna dumela maine Ntate Motau maemo ha le tjena dumela ngwana chief dintho ha di dutse tjena ha di a dula hantle potso yo motho o na le yona ke ena ha di a dula hantle o entseng ha di a dula hantle ke potso ye Modimo a e botsang Kaine o entseng Kaine o no ya mepela ngwaneno o bontsha lerato ngwaneng empa Kaine ke batla ho botsa hore o entseng Ntate Motau Modimo o botsa Kaine potso ena ka morao ba Kaine yes a bolae ngwana bo Modimo o entseng hallelujah Ntate Motau ko we shebe bukeng ya Khainese khaolo ke ya boraro re ke fitlere ya disefena hanyane mo mamedi hlaha ona mo real re ntse re le hona mo nanane o la makhulong potso ke ena Ntate Motau e ya khaulong ya bone e seng khaulo ya boraro khaulo ya bone temana ya leshome le khlepe ke la borobong Jehova a re ho Kaine ebe ke yona ke a leshome Jehova re o entseng ke 10 Jehova re o entseng ha o ntumella ha ke theoa hanyane lentswe la madi a ngwaneno le hoeletsa ho nna le tswa mobung eka o pata le menwana ya hae le hodimo ke ha le ntse le tadimile Modimo a ntse a shebile temaneng ena khaulong ya bone bukeng ya Khainese temaneng ya leshome o entseng yes empa Modimo re le hoja o patile eng kapa eng oh yeah le hoja o patile mohlala wa hao oh yes hona le nteki utlwana Modimo re le ntsela madi ya ngwaneng le hweletsa ho nna le tswa mobu yes Ntate Motau le ha mmolaya ka le ka o pata eng kapa eng empa le ntsweletswa mading le ntse le hweletsa ho Modimo hallelujah Modimo bolella Kaine o botsa Kaine re Kaine o entse Ntate Motau ke tseba ka jeno lena dintho di a dula hantle ha di a dula hantle ho hang ho senga ka jeno ha ke ntse ke shebeletse ditaba yes me ho ntso phetwa ibile ho manolwa ka bobatsi potso mo tshipotsa nyona kena
ebe lefatshe le re phelang ho lona ke lefatshe le jwang. Eba Afrika Borwa ile ya fetohaneng. Ntate Motau re na pesantshane le mona. Nke ke khutlele ditabeng tse o buileng ka tsona bane o buile ka dintho tse kgolo ke re ke mpe ke khutlele ho tsona. Nna le mommamedi re tsebe ho tedise o re Ntate Motau ha o bua o re taleng ena o tswa kwa holla o kwahela Maine yao ha dintho di fetoha re iphumana re serele motseng wa Pitseng. a o suka Maine man Empa Pitseng ha re a fihla fela. Cha. Re tlohile kwa holla o kwahele re tloswa ke pale ya lerato. Kakata man kakata A tloha ka pale ya lerato ra ba la fihla Pitseng moruti Maine ke kopa o kenye koloi ya makgulong re besa hanyane o ye morao. Re tlohile jwang kwa holla o kwahele. Ore Ntate Motau kwa holla o kwahele ne motsomo. Suka Ha tswala motho ka selemo se hlokolosi 1994 Ntate Motau selemo seo re tseba hore ba bang marapo ba ne ba batla ka nnete a na dula le matsohong kapa tsona dilaesele. Ilore nako e se fedile ya hore o ka tshwara dilaesele hobane o so fetotswe pere ha e sa le eo e tlwaetse. kakata Maine Ntate Motau jwale nakong ena ya hlokolosi motseng wa motle mo o na le ngwana motle ore ha nyoloha Satane a ikgakantse kakata ka sebopego sa lenyeloi. Ntate Motau mathela ho 933 lekgepe makgolo a robongwe mashome a mararo a nang le metso e meraro. Ntate Motau Satane hlile o jwalo. Satane ke ditsela tsa hae le mekgwa ya hae. Ha o atamela ha ka tla ka manaka le mohatla Ntate Motau o ka nna wa baleya o tshwanetse a o pate a nke dinaka a ikute kapa a di sage a di tlosele hore ha o atamela. Lekgepe 933 ke ho yona moruti Maine Epistolo ke ya bobedi ya Paulus o ba Korinthe kgaolo ke 11 temana ke 14 temana ke 14 e re ke shebe moruti wa ka mme ha se ho makatsang ke yona e tswe Satane le yena wa ikgakanya ka sebopeo se kang sa lenyeloi la lesedi Maine man Maine man Satane yo le yena o ikgakanya ka sebopeo se kang sa lenyeloi la lesedi. Ntate Motau e hlile o jwalo Satane ha tlo eka o apara hantle o bua hantle ka o etsa ntho tse ntle empa Bibele e bua mantswe ana ere o ikgakantse o nkile sebopeo sa lenyeloi man pelo ya hae ke Satane ka ho felletseng. Ntate Motau dipelo tsa rona tlamadi hona jwale hoba ditukulu tsa mabitla momamedi hopola le kgweding ya botshelela re se re le kgweding ya batjha mme re keke ra thola ra kgutsa Modimo re hlomena leong lena hore re tle re bue hodima bophelo ba hao. Ntate Motau Paulus o re yes Maine ha ke tsebe ke mang a tshwanetseng a thusane mohlomong hoseng ha ka jwale Maine o hlokahala mahlo a rona re a kenya di-lens tsa x-ray e tlang o tšhatšametsa e phunyeletse e lo sheba pelo rena ha monga yona re supile pelo le yona e apere suti goba Ntate Motau o bua nnete re keke ra dula maemong ana. Ntate Motau ke shebile nako Paulus o sa itse le ha ka palama koloi e ntle Maine wow yes sir yeah oh yes sir
la pologwaba o ye ho 856 ke lakatsa bane Paulus o buile ka Satane ke batla re ke tlo sheba semmelo sa ha hobane ho ba Korinte o ikgakantse ha le ke kopa ke re ya pelong ya hae ha maine re lo sheba rena re tlo ya motse wa pizza mo mamedi re tlo oh yes oh yeah ha oh bentate motau ntho ha di a dula hantle ntho ha di a dula hantle maine ha o ntso phethwa nalane setshwantsho hey phethwa nalane o re na ai di a thuka potile mpeo maine ha re tshware yes nna ke hloka phone e ntjha ile ruri fela ya ka e santse e khona ho etsa di-call boholo ba nako hayi ntwana bona ha Ackermans o ka iphumanela ona 5XB Plus ka 2299 fela na o a lemoha hore ke mahareng a kgwedi tje ya a ke re ka iphumanela yona ka phone yang ho tloha ka 187 fela ka kgwedi hape ha o reka handset ya MTN kgweding e o ka ikgapela Polo Vivo phone e ntjha le koloi di a ntsha o jwalo ka phone yang re na le wena ha Ackermans fela ho na le dipehelo ntwa ya kontinente pakeng tsa basebeletsi ba sekgola le banyana le the Copper Queens e tla fihla sehlohlolong jwalo ka ha ho tla itukisetswa dipapadi tsa WAFCON nako e fihlile ya ho leba Morocco mme ena ke papadi ya setswalle ya matjhaba wa papadi e tukang Malakabe pakeng tsa Afrika Borwa le Zambia ka Labobedi la 3 Phupjane ho tloha 2:30 motshehare ho SABC Plus, SABC 2 le SABC Sport ho DTT Channel 4 o ikisetswa ke SABC Sport. Di-funeral plans tsa clientele di fana ka seriti ho ya ho ile o wena le ba lelapa la hao di lefa tjhelete dihoreng tse 24 e kenyeletsa grocery, transport le pulo ya lejwe ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno SMS lesedi ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng moruti maine o itse ke tshele re 856 ntate motau ha re fihla re emisa evangeleng ya Johanne ke kopa re shebe kgaolo ya borobedi momamedi moruti maine o re ke 44 e ba le moruti maine chapter 8 verse 44 ntate motau ha ala re lona le sita mpa mo re yang teng re ya karolwana ya bobedi mo re yena ke mmolai pere sutu ntate motau nga tsama ka toro yentle yena ke mmolai le ha ka bua dipuo tsa marato a bitsa dipina tse ngata tsa marato kapa etsa dithotokiso bebele re yena ke mmolai ha e sale ho kaleng kore dinthong tsohle tse wa di etsang pelo ya hae ke mmolai semmelo sa hae ke mmolai ntate motau lentswe la modimo le supa satane hore satane yena o kaleng tshimolohong bebele re ha dule nnete when I love you impaneng pelong ya hae ntsa ipolela ntho e le nngwe yena nako e tla fihla ya hore ke ete ka ena maine ntate motau dipelo tsa rona di dutla madi hobane yena empa e le ketsahalo ye nngwe ya diketsahalo tse ding tse ngata oh yes Afrika Borwa o keke ha dula ho le tjena
dintwa di a dula hantle Ai khona. motang a re tla ya papatsong ke itse ke ile ka utlwa Oh. ke shebile setshwantshong ho ntse ho balwa methati ya thuto ya ba ileng a tsamaya ka yona hopola ntate motang re tsena tsohle o di etsa hore e be le bone le letle Oh yes. ha itlela lenyelo ila satana ho tima le bone Ai. anka moya o ditshila ntate motang ke a tseba re ntse re le evangeling ya Johanne hopola hore na Johanne o itse ho bua nnete sa le ho qaleng ha ke re shebe hore na mosebetsi wa satane na ke o feng ya ho 858 Momamedi re ya jwale ho 858 ke Johanne mono hape. ha o ka wa sheba temana ya 10 ke tla utlwa ke hlohonolofala Eke. temana ya 10 re tsenokwa le hasiki ha se hutsu Oh yes. le ho hlaba Ah, le ho timetsa le utimetsa. ke mosebetsi wa satane ntate motang o sebetsa ka dintlha tse tharo o sebetsa ka strategy senanga le maoto a mararo ya pele mosebetsi wa hae ke mosebetsi wa hae ke ho hutsa Mosebetsi wa hae ke utswa. ho utswa thabo ya bana ba batho Ah, maine. ho utswa thabo ya leloko Ah, maine. ho utswa thabo ya bana beng Ach. ho utswa thabo ya moratuwa wa hae Hallelujah. ho utswa thabo ya basebetsi mmoho le wena. Hallelujah. Ho utswa thabo ya community ya o phelang ho yona. Yes sir. Ho utswa thabo ya setjhaba se o phelang ho sona. Ho utswa thabo ya naha ya o phelang ho yona. Ke mosebetsi wa satane. Ah! Ntate Motang wa pele ke ho utswa. Shoo. Kajeno lena re ya mabitleng. Ntate Motang o lo phomotsa ngwanena wa rona. Yes. Dipelong tsa rona thabo e utsuwe. Ach. Utsuweng ya kallo hela. Hai. Ntate Motang ha re le batswadi rena le ditebello ka ntle ya hore be re tshwanele bana mpa re na le ditebello re ngwana ena Ah man. ngwana ena le sa sileleng e tla ba motho e moholo Amen. aina letsatsi le leng Yes. o tla bapala karolo ho fetoleng naha ya habo e be naha e ntle naha e nonneng re na le ditebello ntate Motang ke bua nnete tshebeletsong ya lesedi hore re na le ditebello jwale batswadi ba hae ntate Motang tebello e ne ba nang le yona tebello eo e sa le ituka Aye. Kakata. empa satane ya utswa ya bobedi ke ena wa hlaba Utlile. ntate Motang dipelo tsa rona di hlajile Uyahlaba. ba utswe fela wa hlaba Kakata. re hlabilwe manonyeletsong le makgauhanong a dipelo Ah, maine. ntate Motang Sho. ena ye mobe o entse ketso ya hae Yeah. momamedi bora ya nteng o tla utlwa hore na re ya o kae ya boraro ke ena mosebetsi wa satane yena yo o itseng o hlaha jwalo ka dinyeloi ntate Motang Hey, hey. re ka paka koloi ena ya makgulong ya Airlane Au suka. nyeloi lena leo nahanang hore le tshwere kgotso Le ya o rata. le ya o rata Le ya o rata. ke kopa o ko hopole mpharanyana Au suka. moruti maine hobaneng o pepesa hore so le antike Aha. ha re ntate Motang nka nako Nka nako. empa o bua nnete ntate Motang Yey maine. dintho di keke tsa dula di le tjena Le khat. momamedi di keke tsa dula di le tjena Ai. o keke tsa dula di le tjena hore ebe re ya pata beke le beke kgwedi le kgwedi Ha, maine. diketsahalo tse tswang letsohong la motho ya modimo e itse mohlanganeng a batla ho itsibula a itsibula ka ena Ha, maine. motho ya nang le di-fingerprints tsa modimo Maine. ya modimo a ileng a tloha troneng ya hae a dula fatshe bebele re a nka leroi ntate Motang
Mataung. Bua Maine. Nako tsedi re na le ho nyatsa moruti Maine. Bua hle. Re na le ho nyatsa mosebetsi o modimo a o entse report ya modimo tate Mataung ke bua nnete pelo ya modimo e bohloko ka tsela e kgethehileng hobane wa ipotsa hobane ke bopile motho tate Mataung Ai Maine. Jenolene le a satana lana o qetile ha so qete ke shebile nako ke a tseba re tshwanetse re potele Maine ore modimo Maine ore modimo o ile a dula fatshe a bopa motho yena monna kore a itsibula ka monna a itsibula ka monna a tshwarwa ke modimo a mo bupa ke bua nnete hore le menwana ya modimo ntse le teng wena Maine ntho tse tsamaelana jwalo ka Kofi le Kimora. hey it's on top lenane jwalo ka braai le rugby o renka dikopano tsa ba lelapa le di-captain tsa ma-all lady jwale ha FNB le Pick n Pay di kopana mmogo eo ke kopano ya makgonte e fetolang dintho tsohle fa ka FNB virtual card ya hao Pick n Pay o fumane 30% ya di-e-bucks FNB le Pick n Pay iconic duo epic rewards go na le dipelo melawana ya go fumana meputso le ditekanyetso FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo tsa semolao ebe o na le tsitsipano ke o bona Dr. Mashudu a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Discam Clicks le dikhemising naha ka bophara lerumo feel the healing power yana le nditsebe a ka utlwe taba tsena tsa rona yana le nditsebe a utlwe ditaba ho tloa parlamenteng ho atswa maspaleng ho tloa maspaleng ho atswa le ho marena ha ba ke ba utlwe taba yena e re buang ka yona ka jeno re kgweding hape e hlokolotsi mo batjha ba tla be ba ya lebollong o ska ha etsala phoso re ngwana motho a shwe marena le teng marena le teng a tlameileng go tshwara setso sa rona a tlameileng go hlokomela hore ga ba ile ba gutla ba phela ba ya ba phela ba gutla ba phela ba gutla ba phetse hantle haibe mo le leng teng marenaka lona marena ke le hlompha haholo molao o ka robala matsong a lona ha ke tsebe ke tla reng ba ya tswa Maine mofokeng wa ka e motle ngwana chifi ke nako ya bona ya lebollo ena ha ba tswa ba ya teng ha ba tsamaye ba phela ha ba gutla ba phela moruti wa ka ereke go fesbaka o ka kate yes Maine modimo ha itsibula o itsibutse ka monna ke bona ntse kholotsa momamedi oba monna e mong le e mong mohlankana e mong le e mong moshanyana e mong le e mong oh yes sir ke bona ntse a itekola ba leng teng a ipatla a sheba le matsoho ha ile mmele wa hae a ipatla wona ona le menwana ya modimo ha Maine empa yeo ka jeno ho sa bona ha le menwana ya modimo kakata ntate Mataung re ke ra fella mona dintho a di a dula hantle ho hanga di a dula hantle ha ho monate ho ha di sekame le lapeng lena basebetsi mmoho
Afrika Borwa ntate Motaung seponesa ntumelle ke re justice dintho a di a dula a di a dula hantle maine di a dula hantle ntate Motaung nna ke moruti fela ya tlileng ho bolela efangeli ya Modimo ha di a dula hantle dintho ha di a dula hantle ha di a dula hantle mme ntate Motaung mamedi a rutlwe o bane ntwena etsahetseng ke ntho e bohloko haholo e sa tlamehang ho etsa yes ya tshwanela ha ya tlameha ebe e etsahetse ntate Motaung oh yes sir tapelo ya ka ke ena bua moruti ke a hore re qale re itekole rona pele re le banna bahlankana le bashanyana ya moruti mme re tsebe mosebetsi wa rona ke o tshireletsa haleluya wa tseba ne ka re Modimo a ka re tsosetsa mohlankana ya tshwanang le Simeon kakata hape a re tsosetsa mohlankana ya tshwanang le Levi tsamaya bobedi bo ke bana ba mme ya bitswang Leya kakata maine ntate Motaung o fihleng ha bona yena ya bitswang Simeon yena mmae mohlanganeng a fihla lefatsheng a re jwale Modimo nkutlwile athi Levi yena mmae ha mmona a re jwale Modimo o unconnect haleluya ntate Motaung momamedi ke kopa nkutlwe mme a ke re tshwanetse e etsahale ke re Modimo a re tsosetse banna bahlankana bashanyana ba ka ema ba re rona re ba tshireletsi yes ngwanana ya tla sha matsohong yes mang kapa mang ha ona mme ya tla sha matsohong a mang kapa mang ha ona ngwana wa ngwanana timela re le teng yes ntate Motaung ke dumela ka jano lena hore ketsahalo yena ha ya bua fela le karolo ya lelapa e bua le rona haleluya ya mekama out wa tsaba ntate Motaung o etsaetseng ke kopa hore ke paraphrase fela ke fete ha o shebile bukeng ya Genesis kgaolo ya 34 momamedi o ipalle yona o le hae rona le ntate Motaung ne mpa fela re feta ona le ausi a bitswang Diana kapa Dina ya ile na etswa ketso e bohloko ntate Motaung sikene mo etsa hampe haitse tsa pedi Simeon le Levi hey maine ya re le mohlang sikene ale ka mo kwaela menyabuketso ya hae a re nkampa ka monyala haitse tsa re ha o ya sentro ya jwalo Israele o tlisitse sekgobo Israele ke bua le ba bolai kaofela ha o ya sentro ya jwalo ya Afrika Borwa ha o ya seketso ya jwalo dikgapha tse tswang lekekela dithiba yes bohloko ba phelong ha bona pheko ya lona ke bohloko ba ka phekolwang ke Modimo fela haleluya haitse tsena tsa hae ntate Motaung ke pa fela ke feta maine man ke pa fela ke feta ya ba di tsama ba kgaolo ya 34 oh yes haitse di tsa haitse pedi Simeon le Levi ba ema ka maoto ba ro ntate bona ntate taba e tjena ke ya etsa haleluya 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 a re tsosetse Levi ntate Motaung ka ba sa tshwara lelekela sena se batla simpusetsa morao haholo askis se batla simpusetsa morao haholo askis Mofokeng shebile e mong wa metswalle ya rona ntate Motaung Dr. Mashudu ai se mo la etsa ka more ore ke phoofolo fela e bolahang motho wa mme a re monna wa sebele o rata mosadi tsho jwalo ntate Motaung kaisedi tsa Dina kopa o tsetsa nnete kgaolo ya 34 Modimo re tsosetse ba Simeon
Amen. Ke rapela ka re sepolesa re tsosetse bolivi. Kara justice system tsosa mo Simeon. Ai maine. Dikantorong tse kgolo tsosa bolivi. Yes. Parlamenteng re tsosetse mo Simeon. Ntate Motaung ke leka hore ke mpe ke tshware tlolo e boima. Samaya. Sabo Simeon. Kakata. Banna ba tla ka maoto. Kakata. Ba re keke ya etsahala le teng. Ke bua le banna ba strateng se ke phela go sona bontate. Modimo a ka tsosa Simeon dipelong tsa rona. Ntate Motaung sebeletsong ya lesedi bontate. Modimo ha nyolle levi dipelong tsa rona. Nna le Ntate Motaung se re le Simeon le levi. Hobane re bo keke ha dula ho le tjena. Ntate Motaung ha ke se ka sia mmolai fela. Hobane o tshwanetse a sokolohe. Le yena ha ilo bala buka ya diketso kgaolo ke ya bobedi. A ba le temana ya 37 wa fitla temaneng ya 38. Ha o bala temana ya 38 ha e bua le mmolai. Dikgapha tsa rona di santsane di tswa. Bibele e bua mantswene re Petrus ya re ho bona. Baka meyemo wa lona a kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste. Tshwarelong ya dibe me letlankaneo ya moya o hanalela mmolai sebaka sekeng sa hore sokolohe. Ntate ka lebitso la Morena Jesu pelo tsa rona di boima, methapo ya rona mmeleng e tshigula bohloko. Hloka lerato le matshidiso a hao. Fe khotso ya hao. Ntate le ba etsang ketso tsena bua le dipelo tsa bona. Amen. Ba fe pelo e ntjha ba busetse ho wena khotsong le khalalelong. Re rapela ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Amen. Moruti maine modimo o etse hantle. Maine modimo o etse hantle. Ke leboa mofokeng wa ka. Kereke ha o ha e hole. Amen. Amen. Ka makgetlo. Amen. Mo mamedi re ema mona. Ha ke leboe e mong le mong ya re ngolletseng ya rometseng molaetsa. Lenaneo lena o ka ithekela lona, o ka le fumana ho tloha parlamenteng, ho tswa lefapheng la toka le sepoleseng Afrika Borwa kaofela. 011 714 7342 011 714 7342. Iphumanele lenaneo lena. Ke a kopa tsama o ilo le reka e be la hao. Tshebeletso. Momamedi ke a o dumedisa go seng ha letsatsi la Sabata, tsatsi la